Kako napraviti nalog na Fiverru? Odemo na Google, ukucamo Fiverr. Piše sa 2R. Kliknemo na link, idemo join i možemo se, da kažemo, logovati sa Gmailom. Možemo izabrati ime. Kada dobijemo checkmark, odnosno štiklirano zeleno, znači da je username dostupan, create my account. I sad, hoćemo li biti freelancer ili ćemo kupovati usluge sa Fiverra. U ovom slučaju mi hoćemo da budemo freelanceri. Štikliramo selling freelance services. Možemo i kasnije popuniti ovo, ali bolje popuniti sada. Ovo je naš side hustle ili solo freelancer. Sad možemo odabrati da li imamo već razrađen projekat, da li već ovo radimo duže ili tek ulazimo u vode freelansa. Možemo izabrati online i offline, što znači da bi radili i gotove stvari i online usluge. I kreirali smo account. Naravno, trebamo biti, da kažem, dosta kreativniji. Kada popunimo ove podatke, ako kliknemo ovdje, automatski smo objavili oglas. Hodimo na profil, hoćemo da zaradimo preko Fiverra, idemo na Become a Seller. I ovdje ćemo sad uneti podatke.
Kada smo sve zamenili, sada možemo da kreiramo naš prvi gig, odnosno posao ili tezgu. I will do something I'm really good at. Ovdje ćemo sada dodati u smislu šta je to, odnosno koju uslugu zaista nudimo. Ovdje sad ostavimo našu cenu za usluge, moramo popuniti sve ove pakete.
smo popunili save. Ok. Trebalo bi da smo konačno napravili profil. Unesem broj telefona i verifikujemo da bi po koracima bilo sve.